Kei hi bilal din pui kumsomli pathuma upa kaniya lungna kani awangin ka boya thoha angdeu te hian ka om thina ni chuan 2020 August ni somni pasari khan angioplasty katita omzia chu kalunga khan athisen do ta khan thau le bollo noiten min no awangin khata khan pipe kan phum tina ni chu chuan chutia angioplasty kati to hnu po chuan ka tho chu ha em a ka ha hle ni chuan dilipo Orience product ka iya bur khat ke khan I result hi alang lutuk lawa ma se tlem chuan khazang khai de mo katia bur ni ka I china chuan ka tho ha te le stepa ka chho zonga kalunga ha em thin te kha lak makhian a bota a he kalungna kain enkulna ta na ka doctor Arun Kumar Singh AIMS doctor cardiologist hojinga pokhan super specialist anitani AIMS a kwan New Delhi a cardio surgeon ania chuchan minzaya kain entir thina thlatin hian we khat kain check up zani chuan khami ka in check up nuwa khan dilipo ka iya ma ka son ja chu ka thilta engdam doi nge ani tite abur nen khan clinic a chon ka kingta apoi reng lo a composition chungjong ena heng hi thil pui reng ani lawa a thalu to kani hi chutiang ri chon nangma anga kumno pangte a heart problem ni ho hi kalo suggest ve donya atia a composition kha a en cha kani Orange product dilipo hi ha composition ka soi thiam veklo awang khan abur ka pe kalo study nge ati top ka iron abur khat ka iron nu hang ka I thu ka hrilta apoilo e chhun zom zero a thalu to ka te tuna polung dam doi chu kala e tho ma se lungdam doi chu ka doctor ina min cho chemical ho chu ke ya ma ka son na ommi lo kha lowa dilipo chau ringa thakhat nuwa ka in test le khan kalung kha 4D kho a kan en le po khan a normal leklik ani ma se normal hi chu a phatak tak to chuang lo bypass surgery ang phei chu ti lang tlen thon ka se om pha de chu ka ring ma se angioplasty chau ka te wangin ma chu ka son ma se dilipo ka ya ma ka son ne sat sia hi chu dam doi dang zong tha maka ka po in ma ka son pu chu wang chon keima anga lung problem nei harsana nei in amani chuan dilipo hi ana sat chuan bur khat ka nei khan engma tewak a chhok lo bur ni chuan a je amang bur thum phei chuan a je amang kadam chung hian theila he harsana lung na wanga thok harsa ha ma em chaw ngoi zan mudlaya taksa mun thin khat paralyze ang che izing ang che om thin achang chon a veilam chaute lo jeng ka kut chaute lo khong vek thin khate ang chi kha ka nei ta lo shim le ni kalung atanga thisin kal ein pam azia om hi tha ka ti em a chuwang chon dilipo hi keima anga lunglama harsat na nei abik takin tho cham ang dewa om thin ho tan hian a the em in ka sia chuan in lungphu ana apho zonga ana zok in hute veilam chunga ana zok ang chi te kong chho in kala oma tholing lo khapa in tho khol thola in danga ro huama in lungphu anat ngoi to chuan in kilu tang lo tor dilipo hi lo e ve ola lo zirchiang ve ula lo trai chin phot teu aman chu to ma se dam he lu ema chu ka ser ru chu ni kalome lungphu normal lo tan Orience dilipo thatna kan experience kalo soi ve lokange kan pa hi BP sang le hniama in thlak reng thina amar phu hi achol zeu thin boka amar phu chol thin hi kan ngai athalo ruwiawani pa ngai takin voi rukte voi somte aphu a akala ka hian chol tlat zela dilipo a eita a bun ni a eizo ma de uhleka tangin amar phu po apa ngai in aphu veta a kan lom hle mai ama po in dilipo hi chu ngei lovin ei reng ka du ani atia kan fak khop mai matlani thak thing veng aizol dilipo testimony kan chung kwa in covid kan kai ve hlau maya zun thlum ka lo nei bok nen ka BP asang viau maya ka chaw bok sia kamang angin hming pui hne na stem lo min ron leisak mai te ka tia Orience mi dilipo hi ei zok ro min tia mum ni in ei ngala naktuk zing le tlaya po mum ni zelin ei donia atia ni thum hnuwa chuan ka BP alo pa ngai ta a keima po ka har thato hle ani thank you Orience Rodingi Ramphun South